زیدانی شود کار گیتی بساز، زی بدانشی کار گردد دراز. درود فراوان به جمع شما تماشابینان عزتمند، کل اخلاصمندان شو برنامه های ذهنی، آنهایی که با پیوستگی پیگیری از شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات میکنید و طول چند فرصت با پیشنهاد این برنامه ذهنی دانش و مهارت خویش را در اسکنوارد تلویزیونی سنجیدن میخواهید. یادآور میشیم تماشابینان عزتمند، برنامه مذکور با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی، اینچنین جهت بلند برداشتن حس خودآگاهی جوانان و بیدار نمودن ذوق آنها به کتاب و کتابخانه منظور یک شما میگردد. چون همیشه میدان برنامه میزان خیرات جای به هم آمدن بهترین جوانان است، یعنی آنهایی که در دل خواهش دارند، ذوق دارند و میخواهند که خودشان را، دانششان را در اسکنوارد تلویزیونی بسنجند. و امروز در برنامه ما اشتراک می‌ورزند دانشجویان دو دانشگاه، انیخترش دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه آموزگاری تاجیکستان. حضور همه بچه ها را به شو برنامه ذهنی میزان خیرات خیر مقدم میگوییم. بیاید اکنون یک معرفی کوتاه میکنیم و پس آن میگذاریم به بخش ها و عموما سوال ها را پیشنهاد میکنیم. مرحمت. ای آفتاب تابان بشنو سلام ما را، زین خاک تو به کیهان بشنو سلام ما را. ای توتی شکرلب، زین مرغکان خوشلب، ای صاحبان محفل بشنو سلام ما را. سلام و درود بپایان برای برنامه و تماشابینان خوش‌ذوق خوشبین تلویزیون دوست داشتنی سینما. ما امروز تصمیم گرفتیم که یک گروه جوانان، قسمی از دانشگاه ملی تاجیکستان و قسمی دیگر از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان خواستیم در برنامه میزان خیرات اشتراک نموده سویه دانش خود را بسنجیم. بهترین اگر بیننده ذکی ما در خاطر داشته باشند، امام علی یاروف یکی از غالبان موسم‌های قبلی برنامه بود و امروز همراه سرابک که البته در یک کورس هر دو تحصیل میکنند و امروز بازم یک گروه فعال را سرجم نمودند. خوب، دعوتی کی بود که امروز باید بچه‌های دانشگاه آموزگاری را نیز سرجم کنید؟ یعنی خواستید یک رقابت بین شما باشد؟ بله، ما گرچند در دانشگاه‌های گوناگون تحصیل نماییم اما در روزگار همچون رفیق هسته. بله ما خواستیم همین در یک جایگی بیاید و اشتراک بورزید. بار دیگر بچه ها خوش آمدید به شو برنامه ذهنی میزان خیرات. باوری داریم چون امروز از دو دانشگاه بچه ها گردی هم آمدند، یک رقابت خیلی هم جالب منظور بیننده ها میگردد و چون بالاتر امام علی ذکر کردند که البته نشرهای برنامه رو پیگیری میکردید، یعنی همه آشنایی دارند از چگونه جریان گرفتن برنامه. همینطور فقط ما یک خصوصیت، یک ویژگی رو در موسم نوی برنامه میزان خیرات به شما میفهمونیم. ما در بخش دوم برنامه یک نوگانه دیگر را وارد کردیم. با سه اشتراکچی که انتخاب میشوند با آنها سه سوالی پیشنهاد میکنیم و رقیبان البته حقوق دارند در صورت پیشنهاد نکردن جواب از جانب نفری که با اون ما سوال پیشنهاد میکنیم، یعنی رقیب او میتواند با سوالی او پاسخ گرداند و همینطور خالهای ضروری را به دست بیارد و به دوره نهایی را خط بگیرد. یعنی شما کوشش کنید که در برنامه باقی بمانید و با سوال رقیبتان پاسخ پیدا کنید. برای همتون برای موفقیت. همینطور تماشابینان عزتمند، ما دوره اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات رو برای انتخاب سه اشتراکدار آغاز میکنیم. سوال اول چنین است، با دقت باشید. آفریننده لذت و خوشی، آفریننده شیرینی، مجازاً نیکبخت و سعادتمند، آن که شهد و شیرینی سازد. کلمه از 9 حرف عبارت است. نامی از نام‌های زنانه، نام یکی از سیماهای اساسی از فیلم لیوای آهنگر. این نقش را هنرپیشه معروف تاجیک دلبر قاسیمووا آفریدند و حتی همین کلمه نام یکی از سراینده های بسیار معروف فارسی زبان است. نفری که گفتیم آفریننده لذت و شیرینی است، آن را چی میگویند؟ شما فیلم کاوه آهنگر رو تماشا کردید؟ همگی تماشا کردن؟ خوب، در همونجا
مناسبت عشق دو پرسناژ بسیار جالبی هستند در همین فیلم و یکی از آنها را هنرپیشه دلبر قاسمова میآفرند. سیمای آفریده دلبر قاسمова همین نام را دارد. را چی میگوییم؟ شیرینی را ما نوش میگوییم و تلخی را نش. همین طور؟ همین خیلی؟ پس اکنون دقت بدید که خوب کسی که شیرینی را میآفرد چی میگویند؟ نوش آفرین. ما با جرأتشون کف میکنیم چون که جواب کاملا درست است. سوال نوبتی پیشنهاد می شود. برق، پرتو، عکس نور، تابش، رنگین کمان، دورنگه کلمه از 4 حرف عبارت است. اسبی تیزرو را نیز میگویند. نام اسبی رستم در شاهنامه فردوسی رخش. رخش گفتند. برق پرتو را رخش میگویند. خیلی رنگین کمان. ببخشای بر من تو ای داد بخش که از خون دل گشت رخساره رخش. بله واقعا این کلمه رخش بود. کسی که عادلانه حکم میکند صاحب عدل و داد کلمه از 5 حرف عبارت است. حاکم، حکمران، مجازن، ذات حق را میگوییم. یعنی حکمی عادلانه میبرآورده است. اگر شما بازی فوتبال را هم تماشا کنید در آنجا داور گفتند یکی از عقل میلافد دیگر تاماد میبافد. بیا که این داوری ها را به پیش داور اندازیم. بله افتخارشون کف میکنیم. بله واقعا. سوال نوبتی. سمتی که آفتاب در آن غروب میکند غرب مغرب، سمتی که آفتاب در آن طلوع میکند مشرق شرق. خاروخ است. خاشاک کلمه از 5 حرف عبارت است. نام یکی از رادیوها در کشورمان. آن را چی میگوییم؟ شاید خاور باشد. خاور جایی که آفتاب طلوع میکند اون را صدای شرق باشد. خاور به اون معنا که رودکی گفته است که مهر دیدم چون سحرگاهان پتافت از خراسان سوی خاور میشتافت. بله آخیر مهر دیدم بامدادان چون بتافت از خراسان سوی خاور میشتافت. و افتخارشون کلمه خاور بود. کاوش ها برای تحقیقات و یافتن آثار قدیمه کلمه از 7 حرف عبارت است. آن را چی میگوییم؟ یعنی شما تصور کنید که باستانشناسان میخواهند یک منطقه را کشف کنند، جهت‌های تاریخیش را برای خودشون واضح کنند، در همونجا کاوش‌های باستانشناسی میگذرانند. آن را چی میگویند؟ شما نمیتوانید؟ دیگر بچه ها مرحمت. حفریاد باشد. حفریاد آخیر به افتخارشون کف میکنیم. در حقیقت کلمه حفریاد بود. سوال نوبتی اکنون پیشنهاد می شود. پرآبترین رود در آسیای مرکزی که با یک جای شبیه رودهای پنج و وخش پدید می آید و قلمروهای تاجیکستان و ازبکستان را از افغانستان جدا می کند. آن را چی میگوییم؟ کلمه از 3 حرف عبارت است. سیر. امو. آمو. رگی آموی و درشتی های او زیر پاشون پرده ها آنایت همون. بله افتخارشون کف میکنیم. همینطور تماشابینان عزتمند دور اولی شو برنامه ذهنی میزانی خیرات در حلقه 6 اشتراک داره که واقعا هم با خواهش و ذوق به این برنامه اومدن. فکر میکنم خیلی جالب سپری شد و اشتراکداران ما البته کوشش کردند با سوالهایی که پیشنهاد میشوند سر وقت گزینه‌های خویش را پیشنهاد کنند. ولی چی کنیم که این میدان رقابت است، همه در اینجا غالب نمی آید، ولی با فرصتی در اختیار البته باز در نشرهای بعدی برنامه می آید و دانش و مهارت خویش را می سنجید. برای آمدن هایتان اظهار سپاس. فکر میکنم که شما دل‌آزرده نیستید چون این یک رقابت است و باز هم بازی های نوبتی امکانیت می دهد تا از دانش و مهارت خویش دیگر بار درک بدهید. بار دیگر خوش آمدید.
دوستان عزتمند، شما دوری دوم شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات رو تماشا میکنید و همین طور ما از میان 6 نفری که واقعا در این میدان یک رقابت جالب داشتند، 3 همتای آنها را انتخاب کردیم که توانستند نسبت دیگرها با 2 سوالی پاسخی درست پیشنهاد گردانند و به دور دوم راه خط بگیرند. انیخترش اکنون ما میسازد که با غالبان یک شناسایی کوتاه داشته باشیم. خوب امام علی، اکنون در موسم قبلی شما در کورس اول تحصیل میکردید و واقعا سال گذشته بود. بله، آمده بودید در میدان میزان خیرات یک رقابتی خیلی جالب کردید و به زینه افتخاری رفته بودید، البته غالب هم شده بودید. و اکنون در کورس دوم و باز آمدید به شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات. یعنی چی تغییرات در فعالیت دانشجویی شد؟ کدام کتاب ها را باز مطالعه کردید؟ و من نوگانی های زیاد فکر میکنم در حیات شما به میان آمد. بله هست، نوگانی ها بسیار است. ما امروز ها پای آموزش ها قرار داریم. در آموزش فن‌هایی که از روی اختصاص با ما سبق میدن در دانشگاه، از پای آموزش همانها قرار داریم. بله، ما فکر میکنیم که شما البته در آینده به حیث یکی از متخصصان ورزیده ما کمال می‌یابید و برای پیشرفت ادبیات و فرهنگ تاجیک نقشی برجسته میگذارید. با اشتراکداری دیگر شناس میشوید. مرحمت. برکه محور هستم، دانشجوی سال سوم دانشگاه دولتی آموزگار تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. محور بسیار هم نامی جالب واقعا. و محور چگونه بود وارد شدن به دانشگاه آموزگاری تاجیکستان؟ شما میخواستید از خردی آموزگار بشوید؟ بله، از خردی میخواستم آموزگار باشم. یعنی حالا در کدام فاکولته تحصیل میکنید؟ فاکولته گئوگرافیا. اعلان شد یعنی 20 ساله آموزش رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف. یعنی شما در چون یک آزمون‌های سطحی بلند، یعنی علم فروغی معرفت اشتراک ورزیدید یا خواهش دارید؟ با عموما چگونه است آموزش همین فن برای شما؟ آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق من شوق‌آور هست و تا حال آزمونی اشتراک نکردم و در آینده نصیب خواهد. با اشتراکداری سیوم شناس میشوید. مرحمت. من خالبه شهباز، دانشجوی کورس 2 دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین میباشم. در کدام فاکولته تحصیل میکنید شما؟ در فاکولته زبان انگلیسی. زبان انگلیسی، یعنی زبان‌های خارجی رو دوست می‌دارید آموزششون رو؟ چون امروز طلبات زمان است که باید هر یک جوان نسل استقلال در برابر زبان دولتی داننده 2 زبان خارجی باشد. یعنی شما کوشش کردید که یعنی یکی از زبان‌های خارجی رو از خود کنید. هم با شهباز، هم با امام علی و هم با محور که واقعا 3 اشتراکدار خیلی فعال ما هستند، در دور دوم برای موفقیت خواهان هستیم. و چون بالاتر ذکر کردیم، یعنی در این دور ما به هر 3 شما 3 سوالی پیشنهاد میکنیم. در صورت آنکه شما توانستید با سوال امام علی پاسخ گردانید، یعنی در صورتی که امام علی جواب نادرست پیشنهاد کردن یا با سوالی که پیشنهاد می شود گزینه نداشتن، شما جواب درست پیشنهاد گردانید، یعنی سزاواری خال میشد و به دوری گوناگون راه خط میگیرید. و همگون امام علی نیز باید با سوالهای شما جواب درست پیشنهاد گرداند. و شما کوشش کنید که اکنون با یکدیگرتون رقیب باشید، چون بیرون از استودیو البته شما دوستانی هم هستید. یعنی اینجا رقابت 2 دانشجوی دانشگاه آموزگاری و 1 دانشجوی دانشگاه ملی است. سوال اول رو ما از کی آغاز کنیم؟ شهباز، سوال چنین است: نام یکی از منطقه های تاریخی آسیای مرکزی که در شمال و شرقی سیردریا واقع است، نام آن اشاره به رودهایی است که از منطقه به دریای بلخش می‌ریزند. کلمه از 7 حرف عبارت است. یکی از واحدهای معموری در روسیه. آن را چه میگویند؟ سوال فهمو است شهباز؟ بله، سوال فهمو است. از وقت جهتی داداش فکر استفاده می‌بریم. کردن شما 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. شهباز چی میگفتند این کلمه را؟ جواب داریم. این بالتیکا باشد. بالتیکا گفتند.
эмомалӣ ва меҳвар, шумо чӣ гузинаҳо доред? ё мо қабул кунем балтикаро? надоред? мутаассифона ин калима ҳафтруд буд ва дар Русия Семиреченская област мегӯям. ҳеҷ гап не? акнун мо саволи дигарро пешниҳод мекунем ба меҳвар. савол чунин аст: меҳвар: либоси пашминаи дарвешон, хирқаи қаландарон калима аз чаҳор ҳарф иборат аст. либоси кӯҳна, жанда, пора ва садямоқро чӣ мегӯянд? либосе ки албатта дарвешон ба тан мекарданд, хирқаи қаландарон астанд. донишварони мо, адибони мо бевосита аз ин калима истифода бурданд, ин калимаро мавриди истифода қарор доданд, дар шеъру достонҳояшон истифода бурданд. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. меҳвар онро чӣ мегуфтанд? ин кадом калима будааст? хирқаи дарвешон, қаландаронро боз чӣ мегӯем? шаҳбоз ва эмомалӣ чӣ мегӯянд? инро ҷома мегуфта бошанд. ҷома мегӯянд. ҷома гуфтанд. шумо чӣ? ин калимаи ҳарир бошад. ҳарир? бале, барои ҳарир ба он сабаб ман ҳарир гуфтам ки мақсад либоси тунуки вайро ҳарир мегӯянд. бале, мо гуфтем ин либоси кӯҳна аст, жанда аст, пора, садямоқ аст. ҳама ҷои он ямоқ дорад ба қавле ва бисёр жанда аст, кӯҳна аст он, чунки хирқаи дарвешон аст, хирқаи қаландарон аст. ибодат ба ҷуз хидмати халқ нест, ба тасбеҳу саҷодаву далқ нест. онро чӣ мегуфтанд бачаҳо? далқ бош. далқ буд охир. инро ҷой фаҳмида будед далқро? не, бори аввал бори аввал мефаҳманд. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ акнун пешниҳод мешавад ба эмомалӣ. давлате ки тахминан соли 250 то милод дар ҷануб ва ҷанубу шарқи баҳри Хазар асос ёфта то солҳои 20 асри се мавҷуд буд. якчанд муддат ба ҳайати мод дертар ба давлати ҳахоманишиён дохил мешуд. калима аз чаҳор ҳарф иборат аст. дар аввали ҳукмронии Доро як дар он шуруши калон сар зад ва онро Искандари Мақдунӣ ба империяи худ ҳамроҳ намуд. ин кадом давлат буд? то солҳои 20 асри се мавҷуд буд. шояд ин давлати порт бошад. порт гуфтанд. меҳвар ва шаҳбоз шумо чӣ мегӯед? чӣ андеша доред ба ҷавобе ки эмомалӣ пешниҳод карданд? вариант гузинаҳо надоред? пас мо ба сураташон каф мекубем. воқеан калимаи порт буд, яъне давлати порт буд. савол чунин аст. шаҳбоз: санги маъдании қиматбаҳои дараҷаи аввал баъзан беранг, баъзан осмонранг, кабуд, зард, бур ва сиёҳ мебошад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. маҷозан ҳар чизи тез, пурҷило, раъду барқро низ мегӯянд. аз ҷиҳати дурахшонӣ, хушсифатӣ ва сахтӣ аз дигар сангҳои нодир бартарӣ дорад ҳамин санг. ин санг санги алмос бошад. санги алмос мо гуфтем осмонранг, кабуд, зард, бур ва сиёҳ мебошад. алмос воқеан сиёҳ ҳам мешавад. маъдани қиматбаҳои дар ҳақиқатан ин санги алмос ҳаст ки осмонранг аст, ҷило дорад ва онро ҳамчун санги қиматбаҳо истифода мебаранд. ҳаворо ту гуфтӣ ҳама барфурӯхт, чу алмос рӯи заминро бисӯхт. воқеан ин калимаи алмос буд. бале, касе ки ба худ боварӣ дорад аз гузинаи хеш рӯй намегардонад. бале, саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба меҳвар. достонҳои маъруфи Илияда ва Одиссеяро ки намунаи қадимтарини адабиёти аврупоӣ меноманд ба қалами кӣ тааллуқ дорад?
ҳатто фирдавсиро дар баробари ҳамин шоири ҳамосасаро бо ҳамосаи бузургашон шоҳнома дар як сатҳ мегузоранд ва ҳатто шоҳномаро бартар аз асарҳои ҳамин нафар медонанд. инчунин аз рӯи достонҳои ӯ, яъне Илияда ва Одиссея, филмҳои ҷолибу фарогире рӯи навор омаданд. шумо филми Трояро тамошо кардед? надиданд. меҳвар 10 сония вақт барои фикр кардан. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегуфтанд онро? ҷавоб дорем ё не? меҳвар бачаҳо, шумо чӣ? ҷавобҳо ҳаст? این کلمه نه چی گومر гомер. шаҳбоз аввали шуда ҳомер гуфтанд ва мо ба ифтихорашон каф мекунем. бале. саволи дигар пешниҳод мешавад ба эмомалӣ. киноя аз Заҳок, қаҳрамони афсонавии шоҳномаи Фирдавсӣ, ки аз китфонаш мор рӯидааст, калима аз 9 ҳарф иборат аст ва ӯро Заҳоки морон мегуфтанд. яъне лақаби Заҳок чӣ буд? Заҳоки моронро бо ҳамин як калима ишора мекунанд. 10 сония вақт дар ихтиёр дорем. вақт рафт. чӣ мегӯем онро? эмомалӣ, лақаби Заҳок чӣ будааст охир? бачаҳо, шумо чӣ ҷавоб доред? шояд ин калима аждаҳокаш, аждаҳосар. аждаҳосар бошад. аждаҳосар. нахоҳем баргоҳ Заҳокро марон, аждаҳодӯши нопокро. аждаҳодӯш будааст охирин калима. мутаассифона ҳеҷ гап не. боз бармегардем ба иштирокдори аввали барномаамон, ба Шаҳбоз. саволҳои сеюмро акнун пешниҳод мекунем. савол чунин аст: Шаҳбоз, шумо умуман ба фанҳои табиатшиносӣ завқ доред? Шаҳбоз, аз хурдӣ чӣ гуна буд нисбати омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ? نسبت آموزش زبان‌های طبیعی ریاضی من نه اونقدر چی هستم. بیشتر شما بیشتر با زبان‌های خارجی خارجی ولی اکنون یک سوالی ما وابستگی میگیرد با فن‌های طبیعت شناسی. فضای ما رو البته طبیعت احاطه کرده است. فکر میکنم که شما البته کوشش میکنید که با همین سوال اندیشه و یا گزینه‌های خویش رو پیشنهاد کنید، چون که وابستگی‌های ما البته از طبیعت بسیار است. سوال چنین است: عنصر کیمیایی که از گازی ببوی و بیرنگ عبارت است، کمی از هوا سبک و در آب کم حل شونده است، کلمه از 8 و یا از 4 حرف عبارت است. یکی از الیمنت های فراوان در روی زمین است. یعنی اگر شما هم گزینه 8 حرفه رو اینجا پیشنهاد کنید و یا 4 حرفه رو ما قبول میکنیم. هیدروژن. هیدروژن. هیدروژن میگن. در بعضی حالات اون رو هیدروژن میگن. در بعضی حالات اون رو هیدروژن. دقت بدهید. نه، همین هیدروژن است. کمی از هوا سبک و در آب کم حل شونده است. این کلمه نیتروژن یا آزوت بود. چی؟ آزوت؟ نیتروژن بود این کلمه. متاسفانه. خب سوال دیگر پیشنهاد میشد با اشتراکداری دومی برنامه ما با محور میرزا منشی انشا کننده و تحریر کننده مکتوب ها و حجت های دولتی، محاسب، حسابچی، دفترداری مخصوصی دربار که به حساب و کتاب پول و کاغذ های پول دولتی مأمور بود. کلمه از 5 حرف عبارت است.
муаллимро низ мегӯянд. котиб ҳатто дар сатҳи байналмилалӣ низ ҳамин калимаро истифода мебаранд. одоне чӣ мегӯем? чӣ мегӯем онро? ҷавоб дорем? биёед акнун аз ҳарду бачаҳо мепурсем. марамад эмомалӣ. ин калимаи дабир мебошад, чунки шумо гуфтед ин унвон ҳоло ҳаст дар миқёси ҷаҳон. ин дабири созмони милали муттаҳид маҳсуб мешавад. бале. боз котиб, мирзо муншӣ, иншокунанда, таҳриркунанда, ҳисобчӣ дабир мегуфтаанд. ҷавон гарчи шоҳи дабирон бувад, гаҳи чора муҳтоҷи пирон бувад. бале, воқеан ин калимаи дабир буд. гуфтанд чаҳор чиз чаҳор касро набошад. дурӯғгӯйро мурувват, яъне мардонагӣ нест. ҳасудгарро ростӣ нест. бадхӯйро меҳтарӣ ва бахилро чӣ? калима аз 6 ҳарф иборат аст. ин калима маънии хушбахтӣ, некбахтӣ, масъудӣ, бахтиёриро ифода мекунад ва ҳатто номи занона аст. номи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон аст. касе ки хушбахт аст, некбахт аст, пирӯзманд аст, ӯро чӣ, ӯ ба чӣ расидааст? хушбахтиро саодат гуфтанд инҷо. касе ки ёри вафодори меҳрубон дорад, саодати абаду умри ҷовидон дорад. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳам ин калимаи саодат буд. ҳамин тавр тамошобинони иззатманд, мо даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро дар ҳалқаи 3 иштирокдори фаъоламон ба поён овардем ва бо ду бартарӣ, яъне ҳам Шаҳбоз, ҳам Эмомалӣ ва ҳам Меҳвар ҳар се бозии хеле хубу ҷолиб доштанд, вале Эмомалӣ ва Шаҳбоз ҳарду дар як поя қарор доранд, яъне тавонистанд ба ду саволи посух бигардонанд ва Меҳвар бошад ба як савол. ҳеҷ гап не, ин бозӣ аст. вале ҷиҳати интихоб намудани иштирокдори ягона дар даври сеюми барнома моро месазад аз саволҳои иловагӣ кор бигирем. вале то он ки мо саволи иловагиро ба бачаҳо пешниҳод кунем, месазад саволи аввали бозӣ бо бинандаҳоро инҷо пешниҳод кунем. саволе ки дар сурати посухи дуруст пешниҳод гардонидани он бинандаҳои мо имкони ба даст овардани тӯҳфаро доранд. савол чунин аст: шамоли гармсели сӯзон, боди бисёр гарм ва зарарнок ки бештар дар биёбонҳои регзори беобу алаф воқеъ мешавад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони Сенамо тариқи телефонҳое ки айни замон дар экранҳои шумо намудор аст пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. ва акнун саволи иловагиро мо дар ҳалқаи ду иштирокдори фаъоламон пешниҳод мекунем. бо диққат бошед бачаҳо. савол пешниҳод мешавад аз фани астрономия. фикр мекунам ки шумо дӯстдори ин фани ҷолиб ҳастед. шашумин сайёраи манзумаи шамсӣ аз лиҳози фосила аз хуршед ки бо қутре баробари замин аст. калима аз 5 ва ё 6 ҳарф иборат аст ва мувофиқи ақидаҳои мунаҷҷимони қадим дар осмони ҳафтум ҳаракат намуда ҳамчун ситораи наҳс низ шумурда мешуд. онро чӣ мегӯем? агар шумо ҳам гузинаи 5 ҳарфа ва ё 6 ҳарфаро инҷо ироа кунед, пас мо қабул мекунем вариантҳои шуморо. ситораи наҳс аст. ситораи наҳс аст. мунаҷҷимони қадим ба он ишора мекунанд ки он дар осмони ҳафтум ҳаракат карда. сайёра зуҳра бошад. зуҳра? бале. мутаассифона ҳамчун ситораи наҳс низ хонда мешавад. зуҳал бошад. зуҳал гуфтанд инҷо.
яке намон кунун зон ҳама бисуду бирехт чӣ наҳс буд ҳамоно ки наҳси кайвон буд яъне наҳси зуҳал буд мо ба ифтихорашон кафтем воқеан ҳамин калимаи зуҳал буд табрик мекунем шаҳбозро ки сарбаландона ба даври сеюми шоу-барнома интеллектуалӣ мизони хират рохат гирифтанд ҳам ба Эмомалӣ ва ҳам ба Меҳвар ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу-барномаи зеҳнии мизони хират изҳори сипос мекунем. Воқеан имрӯз бозии шумо хеле ҷолиб дар ин барнома буд, вале чӣ кунем ки имрӯз ҳамтои шумо, дӯсти шумо ба даври навбатӣ рохат гирифтанд, чунки ин талаботи бозӣ буд. барои иштироки фаъолона ба шумо изҳори сипос ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо сипосномаҳо, ҳамзамон медалҳои ифтихорӣ ва инчунин аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо китобҳои хонданӣ, китобҳое ки дар худ масъалаҳои гуногуни фарҳангиро матраҳ мекунанд, тақдим мешавад. Эмомалӣ ва Меҳвар воқеан ҳардуи шумо низ ғолиби ин барнома ҳастед, чунки омадан то ба чунин зинаҳо албатта як ғолибияти комил аст ва акнун чӣ гуна таассурот аст, чӣ гуна андешаҳо аст роҷеъ ба бозии имрӯза? марамат андешаҳои худатонро кӯтоҳ доир ба бозии имрӯза мегуфтед. чӣ тавре ки ровии барнома қай намуданд, мақсад аз омадан ин иштирок намудан ва савияи дониши худро санҷидан аст, на ин ки ғолиб омадан. Худ то барнома омадан ин ғолибият аст барои мо. Мо кӯшиш мекунем ки дар оянда боз дар бахшҳои дигари барнома оем ва савияи дониши худро санҷем. барои ташкилкунандагони барнома изҳори сипос менамоем. сипоси беандоза ба шумо низ Эмомалӣ, чунки имрӯз омадед ва дар барнома як ҳузури рангин доштед. Меҳвар чӣ мегӯянд? Чӣ гуна буд бозии имрӯзаи мо? Саволҳо душвор буданд? не савол он қадар душворам набуданд ва бозӣ шаффоф гузашт ва мо ба озмунда бисёр чизҳо ба худ бардоштем ва ба ҷавонон пешниҳод мекунем ки ба ҳамин барнома омада як савияи дониши худро санҷанд. боварӣ дорем ҳар нафаре ки имрӯз бозии шуморо дид аз доираи ҷавонон албатта дар дил хоҳиш пайдо карданд то биёянд монанди шумо дар чунин барномаҳо иштирок биварзанд ва донишу маҳорати хишро бисанҷанд. бори дигар барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хуш омадед. тамошобинони иззатманд, шумо даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро тамошо доред ва ҳамин тавр Шаҳбоз Холибоев 5 нафарро паси сар гузоштанд ва омаданд ба чунин зинаи ифтихорӣ ва акнун фурсате ҳаст то мо ба Шаҳбоз фақат 4 савол пешниҳод кунем ва дар сурати посух гардонидан ба 4 саволи барномаи мо дар баробари ба даст овардани диплом, китобҳои хонданӣ ва медал ҳамзамон Шаҳбоз имкон доранд ҷоми барномаи мизони хиратро соҳиб шаванд ки то ба имрӯз онро ягон тан аз иштирокдорони ин барнома ба даст наоварданд. мо ба Шаҳбоз барору муваффақият мехоҳем ва пеш аз он ки мо саволҳоро ба Шаҳбоз пешниҳод кунем, саволи дигари бозӣ бо бинандаҳоро инҷо манзур мекунем. савол чунин аст: роҳе ки яке аз ду сари он баста бошад калима аз 7 ҳарф иборат аст. боз ҳам мегӯем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби дурустро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. хуб Шаҳбоз, агар шумо омода бошед, пас мо саволи аввалро пешниҳод мекунем. муҳтарам ровӣ, ман омода ҳастам. бале, саволи аввал чунин аст Шаҳбоз: яке аз давлатҳои охирини сулолаи тоҷикии асри миёнагӣ дар Хуросони ғарбӣ калима аз 10 ҳарф иборат аст. исьёнгарони зидди хонадонҳои феодалӣ дар асри 14 ин давлат аз соли 1337 то соли 1383 арзӣ вуҷуд дошт. асосгузор ва ҳокими аввалини ин давлат Абдураззоқи Боштинӣ буд. саволфаҳмо аст? бале муҳтарам ровӣ, саволфаҳмо аст. 10 сония вақт шумо дар ихтиёр доред. вақт рафт. ده ثانیه
پسی سر شد. این چگونه دولت است؟ محترم راوی این دولت هخامنشیان می باشد. هخامنشیان بله. قبول کنیم سیونگرانی گفتیم ضد خاندان‌های فئودالی در عصر 14 بودند. بله. متاسفانه این هخامنشیان نه بلکه سربداران بود. شما عموماً با فن زمین شناسی یعنی گئولوژی توجه دارید یا عموماً با گئوگرافیا شوق و ذوق دارید؟ بله با گئوگرافیا من شوق و رغبت زیاد دارم. بسیارتر کتاب‌های زمین شناسی خریطه شناسی می‌خونم. بهترین. خب یک سوال ما وابستگی با فن زمین شناسی دارد. یک بخش از زمین شناسی که منطقه‌های یخبندی ابدی را می‌آموزد. کلمه از 12 حرف عبارت است. آموزش یخبندی ابدی و جنس‌های موسمی یخ کرده شده را چی میگویند؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. ده ثانیه به انجام رسید. جواب داریم؟ شهباز محترم راوی جواب ندارم. جواب نیست. متاسفانه این کلمه گئوکریولوژیا بود. سوالی دیگر پیشنهاد می شود. جامه‌ای که سپاهیان از تگ زره می پوشیدند. کلمه از 6 حرف عبارت است. آن را چی میگویند؟ هنگام نبردها در تاریخنامه‌ها عموماً در اشعار ادیبان ما این کلمه زیاد استفاده شده است که مثلا هنگام لشکرکشی یا یک سپاه چگونه خود را دفاع میکرد از حمله دشمن و همین جامه را وطن میکردند. جوشن باشد این کلمه. جوشن این کلمه از 6 حرف عبارت است. از وقت کار میگیریم. جوشن واقعا جامه است؟ بله جوشن. گزینه‌ها رو تغییر نمیدیم. جوشن؟ نه جناب راوی. زی اسپان تازی بزینی خدنگ زی برگستوان ها و خفتان جنگ. این کلمه خفتان بود. متاسفانه باری اول فهمیدید این کلمه رو؟ بله محترم راوی. یعنی جامه‌ای که سپاهیان از تگ زره میپوشیدند آن را خفتان میگویند. سوال آخرین پیشنهاد می شود. نخستین شاعر مشهور پارسی سرای ایران زمین در دوره سامانیان که در تشکل زبان تاجیکی نقش بزرگ گذاشته است. یکی از اساسگزاران ژانر نظم فارسی داستان، رباعی، قصیده، بیت، غزل و دیگر نوعهای شعری. کلمه از 6 حرف عبارت است و حتی دایر بر روزگار عبرت آموزی همین چهره نمایان علم و فرهنگ ما فیلم بدیعی نیز روی نوار آمده است. سال 1958 در کار تهیه‌گر بر اسکی محترم راوی کلمه از 6 حرف عبارت است. این رودکی باشد. رودکی. تو رودکی به غلامی اگر قبول بکنی به بندگی نپذیرد هزار دارا را. افتخارشون تماشابینان عزتمند، همین طور دور نهایی شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات نیز به انجام رسید و ما تبریک میکنیم شهباز رو که واقعا از دور اول تا به دور سوم یک اشتراک خوب و جالب و فعالانه داشتند و برای اشتراک خوب و نظررسشان در شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات ما به شهباز دیپلم و همزمان مدال افتخاری و این چنین یکی از کتاب‌های خواندنی نویسنده و فیلمنامه‌نویس معروف ما قصه ها برای سینما که البته برای هر نفری که می‌خواهد در دل خواهش نوشتن فیلمنامه را دارد فکر می‌کنم یک دستورالعمل بسیار خوبی است و باور به آن هستیم که شهباز شما این کتاب را با ذوق به اندازه می‌خوانید، مطالعه می‌کنید و کتاب مذکور برای پیشرفتی دانش و مهارت شما مساعدت همواره خواهد کرد. خوب شهباز،
воқеан имрӯз иштироки шумо дар ин барнома, дар ин минбар хеле ҷолибу назаррас буд ва акнун ман мехостам таассуротатонро аз ин барнома, аз иштироки дигар дӯстон ва рақибонатон мегуфтед. Марамат, бозии имрӯзаи мо аз нигоҳи шумо чӣ гуна буд? аввалан сипоси худро ба ҳамаи коргузорони ин барнома мерасонам ва мо донишҷӯён бо мақсаде дар ин ҷо ғолиб омадан наомадем, балки барои дониши худро сарқал додан ва аз донишҳои замона бохабар буданро яъне пешаи худ кардем ва мо фахр мекунем ки дар ин барнома мо иштирок кардем ва ҳамаи донишҷӯёне ки бо ҳамроҳии ман дар ин барнома фаъолона иштирок варзиданд, ба онҳо сипоси худро мерасонам ва мехоҳам ин барномаҳо рушду равнақ ёбад ва барномаҳои ҷолибу рангин пешкаши мо гардад. сипоси беандоза ба шумо Шаҳбоз барои иштироки фаъолонаи имрӯз дар барнома ва суханҳои самимӣ. боварӣ дорем ин омадани шумо аввалину охирин нахоҳад буд, чун шумо дар дил хоҳиш доред, завқ доред ва фикр мекунем ки дар нашрҳои баъдии барнома бо сарҷамъ намудани дигар гурӯҳҳо албатта боз ҳам дар ин барнома ҳузури рангин мекунем. бори дигар хуш омадед. тамошобинони иззатманд, ҳамин тавр мо мерасем оҳиста оҳиста ба анҷоми шоу барнома интеллектуалӣ мизони хират ва чун ҳамеша саволи охирини бозӣ бо бинандаҳоро акнун пешниҳод мекунем. савол чунин аст: он чи ба пои аспу хар ва зиндониён мебастанд калима аз 5 ҳарф иборат аст. пои маҳбус ё аспро бо банди махсусе бастанд, пойбанду дастбанд аз занҷири оҳанӣ, банди чармӣ, мушкилӣ, душворӣ, сахтиро низ ин калима ифода мекунад. бозам мегӯем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби дурустро тавассути паёмак ба мо ирсол мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. то наздиктарин дидор, сиҳатманду пирӯз бимонед. хайр.